mu gihe benshi bari kwishimira intsinzi y'ikipe y'igihugu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, amaraso akomeje kumeneka nk'amazi. Indege zitagira abapilote drones zirakubita ubutitsa mu baturage b'inzirakarengane Minembwe, mu gihe biri kuba Perezida Felix Tshisekedi ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa Houston, aho yatangaje ku mugaragaro ko intambara yeruye igiye gutangira. Yirengagije amasezerano yose yo guhagarika imirwano cyangwa se agahenge ceasefire. Uyu munsi tugiye kubagezaho itangazo rikomeye cyane ryasohowe na Colonel Nanga, umuhuzabikorwa wa Alliance Fleuve Congo AFC M23. Ni itangazo ryuzuye ibanga no kuri guteye ubwoba. Tega amatwi wumva uko ibintu byifashe. Reka dutangire tubabwira ibikumiye muri iri tangazo ryo kuwa 18 Kamena 2026. Colonel Nanga atangira yibutsa abantu ko AFC M23 ivugira abantu batagira kivurira cyangwa kivugira. Avuga ko mu gihe amahanga yose ahanze amaso muri Amerika yishimira intsinzi y'ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru Leopard mu gikombe cy'isi, kandi rwose bakaba babashimira byimazeyo kuri iyi ntsinzi, haracyari ukuri kubabaje kwirengagijwe. Muri uyu mwanya abantu babyina mu bice bya Ituri, Lubero na Beni, abaturage baricwa n'umutekano muke ndetse n'icyorezo cya Ebola. Nanga yibukije abantu ko aba baturage nabo ari abakongomani kandi batagomba kwibagirana. Yagize ati, ntabwo twakwibagirwa abavandimwe bacu. Reka mbisobanure neza hano. Nanga arakangurira abakongomani kumenya ko ibirori by'umupira bitagomba kubahuma amaso ngo bibagirwe ko igihugu kiri mu maraso. Ashingiye kuri ibi, yihanganishije imiryango yabuze abayo, imfubyi, abapfakazi n'abakuye mu byabo n'ubugizi bwa nabi bwa leta ya Kinshasa. Nanga yageze ku ngingo ikomeye cyane Minembwe. Reka tuvuge kuri ingingo kuko iteye agahinda. Itangazo rivuga ko leta ya Kinshasa irimo gukora ibikorwa byo kurimbura ubwoko runaka mu misozi miremire ya Fizi, by'umwihariko Minembwe. Tekereza nawe, hashize amezi 18 ndetse arenga aka gace kose gasizwe mu kato gakomeye cyane. Ibivuze iki mu buzima bwa buri munsi? Bivuze ko inzira zose zinjira cyangwa zisohoka zafunzwe, imfashanyo zigenewe abababaye ntizemerewe kwinjira, serivisi z'ibanze zose zarahagaze. Inshuti bakunzi bacu, tekereza umuryango ubura ibintu by'ibanze nk'umunyu, isukari, amavuta cyangwa isabune mu gihe cy'amezi 18. Ntabwo ari ibyo gusa, kubona imiti cyangwa kohereza abarwayi kwa muganga byabaye ibintu bidashoboka. Abantu bari gupfa urw'agashinyaguro bazize indwara zavurwa zigakira kuko leta yabimye uburenganzira bwo kubona imiti. AFC M23 iravuga ko uku kubuzwa uburenganzira bw'ibanze ndetse no kwamburwa ubwenegihugu ari byo soko nyamukuru y'amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo. Niba mwibwiraga ko ibintu byarangiye, reka mbabwira amakuru mabi yaranze uku kwezi kwa Kamena 2026. Nk'uko itangazo rya AFC M23 ribisobanura, urutonde rw'ibitero biteye ubwoba, ubushotoranyi bwa leta bwakoresheje intwaro ziremereye ndetse n'indege z'intambara. Kuwa 4 tariki 4 Kamena, ingabo zifatanyije na leta ya Tshisekedi zateye igico mu muhanda wa Mikenke Kamombo, aho bahica inzirakarengane z'abaturage b'abanyamurenge bari bavuye guhaha ku isoko rya Murambya mu misozi miremire ya Bijombo bataha Minembwe. Bapfiriye ubusa bazira gusa gushaka ibyo kurya. Icya kabiri, mu ijoro ryo kuwa 6 rishyira kuwa 7 Kamena, indege z'intambara zitagira abapilote, ubwo ndavuga drones z'intambara, zarashe mu byaro by'abaturage birimo Irundu, Nkonkwe, Bidegu na Gasenyi. Ibyo bice bikaba biherereye mu bice bya Itombwe na Rurenge. Izi drones ntabwo zatoranyije, zisha abagore, abana bato ndetse n'abasaza batagira kirengera. Reka nongere bisubiremo, indege z'intambara zikubita mu byaro by'abaturage badafite n'akantu na gato, badafite n'ukuvuga ngo badafite n'inkoni cyangwa ikintu cyo kwirwanaho. Cya gatatu, ejo kuwa 3 tariki ya 17 Kamena, umunsi umwe mbere y'iri tangazo, habaye iraswa ry'amabombe mu buryo buhuzagurika. Muri kariya gace ibi byahitanye abantu benshi, batwika amazu ndetse bisenya ibikorwa remezo birimo ibitaro n'amashuri. Kugeza ku munsi ritangazo ryasohokeye, no kuvuga kwa 18 Kamena, imirwano yari igikomeza mu byaro bitandukanye byo mu misozi miremire.
Reka noneho tuze ku ngingo itangaje cyane kurusha izindi. Itangazo rya Colonel Nanga riravuga ko mu gihe aya maraso yose yamenekaga, Perezida Faci Beto Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yari i Houston muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, i Houston, imbere y'abamushyigikiye ndetse n'imbere y'umuhuza mu by'amahoro w'umunyamerika. Tshisekedi yatangaje ku mugaragaro ko agiye gushoza intambara yeruye. Yavuze ko ingabo ze zirimo kujanjagura umwanzi muri uyu mwanya, ndetse asezeranya abantu ko agiye kwigarurira imijyi ya Goma na Bukavu vuba aha. Ibi bivuze iki? Bivuze ko Tshisekedi yirengagije nkana ibiganiro by'amahoro, no kuvuga peace process biri gukorwa, yirengagiza amasezerano yo guhagarika imirwano CCLF, ceasefire protocol yasinywe hagati ya leta ye na AFC M23. Nanga yisera ijambo rya Tshisekedi ijambo ry'umuntu utagira inshingano, ushaka intambara gusa. Yongeyeho ko ibi byerekana ko leta ya Kinshasa yahisemo inzira y'igisirikare kugira ngo ikemure ibibazo, ibintu bishyira mu kaga imbaraga zose z'abahuza. AFC M23 ikaba yatangaje ko ibyabaye ibibonye kandi ibifashe icyemezo. Babivuze neza uko nta yandi mahitamo bafite uretse kwirwanaho kugira ngo bakureho ubu bwicanyi no gushotorwa byihariye. Hano AFC M23 yabajije ikibazo gikomeye cyane, ati ese amahanga ari he? Umuryango mpuzamahanga ucecekera iki? Nanga avuga ko abahuza ibiganiro by'amahoro bya Doha na ambasade z'ibihugu bitandukanye, imiryango mpuzamahanga n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu bose bazi neza ibyaha biri gukorerwa mu misozi miremire ya Minembwe. Bafite amakuru yose ndetse na za raporo z'ubwicanyi ndetse n'abari kubikora, ariko baracecetse nk'abapfuye. AFC M23 ivuga ko guceceka kw'amahanga bisa n'ubufatanyacyaha, kuko iyo abicanyi babona nta muntu ubabaza ibyo bakoze, barushaho gukora ibyaha byinshi. Nanga yaravuze ati twamaganye ko imibabaro y'abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo ifatwa nk'ikintu kidafite agaciro, ngo nuko kiba mu birometero 2000 uvuye Kinshasa. Buri buzima bw'umuntu bufite agaciro kandi bugomba kurindwa kimwe, kugira ngo berekane uburyo Kinshasa ariyo gashoza ntambara. Itangazo rya AFC M23 ryashyize ahagaragara ibimenyetso simusiga bigaragaza ubushake bwayo bwo gushaka amahoro. Reka mbisome uko byakabaye kuko imibare ntibeshya. AFC M23 yasobanuye uburyo yarekuye imfungwa z'intambara magana, ikabikora nko kubaka icyizere, ibyo bise confidence building measures muri aya masezerano. Ariko Kinshasa ntiyigeze ibishyigikira. Dore ibyo M23 yakoze kuva bafata Goma na Bukavu. Tariki ya 18 Mutarama 2025 batahuye abacancura b'abazungu bagera kuri 288 basubizwa mu bihugu byabo baciye mu Rwanda. Tariki ya mbere Werurwe 2025 barekuye generali w'umutwe wa FDLR witwa Gakwerere Ezekiel hamwe n'abarwanyi b'13 nabo bashyikirizwa u Rwanda. Tariki 28 Werurwe 2025 AFC M23 yarekuye ingabo zo mu mutwe wa SAMIDRC abarimo Abanyamalawi, Abanyafrika y'Epfo, Abanyatanzania. Kuva tariki 30 Mata kugera tariki 15 Gicurasi 2025 barekuye abarwanyi ba Kinshasa bagera ku 342 hamwe n'imiryango yabo, ndetse banabacungira umutekano kugera bageze Kinshasa. Na n'uyu munsi AFC M23 ivuga ko yiteguye kuri imfungwa zisigaye, ariko leta ya Kinshasa yaranangiye yanga kwakira abantu bayo. Ntibyarangiriye aho. Mu kubahiriza amasezerano y'amahoro ya Doha, AFC M23 yavanye ingabo zayo mu duce twari twarabaze kubohorwa kugira ngo berekane ubushake bw'amahoro. Urugero, bavuye muri Walikale Centre, Kivu y'Amajyaruguru tariki ya 3 Mata 2025, bavuye muri Uvira aho ni muri Kivu y'Amajyepfo tariki 17 Mutarama 2026, bavuye muri Kipese muri Kivu y'Amajyaruguru tariki 24 Werurwe 2026, bavuye mu duce twa Kabunambo, Sange, Mutalule, Ruberizi, Ruvungi na Bwegera muri Kivu y'Amajyepfo hagati ya tariki 9 na 11 Gicurasi 2026.
Mu gusoza iri tangazo rikomeye, Nanga yabwiye abakongomani n'amahanga yose ko ubwihangane bwa AFC M23 n'imbaraga bakoresha bashaka ko ibibazo bikemuka hifashishijwe ibiganiro bifite iherezo ntibishobora gukomeza kubaho ubuziraherezo mu gihe bagenzi babo bakomejwe kwicwa. Itangazo riragira riti igihe kirageze ngo twumve ko imbere y'imiyoborere mibi cyane ya leta ya Kinshasa itemewe n'amategeko, AFC M23 igomba gufata inshingano zayo igakiza igihugu uko bwije nuko bukeye, kwibohora binyuze mu impinduramatwara ishingiye ku itegeko nshinga, ibyo bita constitutional revolution, byabaye ngombwa cyane. Bongeraho ko ntacyo bakwiriye gukomeza kwitega ku bandi bantu ngo nibo bazanira amahoro cyangwa bazabohora igihugu. Basezeranyije kwifatanya n'abakorewe ihohoterwa bose, by'umwihariko ubwoko bw'abatutsi n'abanyamurenge bari kwicwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa bushingiye ku moko. Nangasoza avuga ko agakiza kabo kazava mu bumwe bwabo, ubutwari bwabo bw'ikivunge ndetse n'ubufatanye bw'abavandimwe babo. Ngayo nguko rero inshuti bakunzi ba Pilot News TV, ibintu bikomeje gukomera muri Kongo. Ese urabona ute iyi ntambara Tshisekedi yatangaje muri Amerika izarangira ite? Urabona ubwihangane bwa M23 buzageza he? Dusiye igitekerezo cyawe aha hasi muri comments, kora like, subscribe niba utarayikora, maze dukomeze tujye tubageza amakuru agezweho. Mugire ibihe byiza.